khulumka joto ta corona. I think all of you know for the Bangladesh situation is the very bad. So abonito ye chini CM mananiya Dr. Hemanta Biswa Sharma kima sakla kasang bini bukti ke kisa khana lainai. So taporo video no payasuk dora nai tongdi and video no kaisa like comment share kali video star ongyan scam. Assam government is maintaining strict vigil in the border area, and as of now no one has entered into our country except those who have valid passport and visa and genuine and bona fide citizen of this country. However, I do hope that Government of India will do everything possible, and I am sure that Prime Minister is already doing it to ensure safety and security of the Hindu, Sikhs, Jain, Buddhist people, Christian people in Bangladesh. So takurau proyek masina hai ke imo masiyobo Arunodoi plus Bura Bata Buri Bata nirang hapene hi gosana khlairo jakha takurau haila kandio kaisa onek kirima singsa gothona ungjak school kaisa chini bukujug matlab kaisa bukujug ni mobile teacher mobile aruk jak mane hoite bukujug bo nijena ses khlairo kha amake onek wanama singsa একটা ঘটনা বুকুজুমনি মুং উংখা সোফিয়া বেগম বয়স 14 ইয়ার কমপ্লিট অংদ্র চিনি বুকুজুক সোফিয়া বেগমনি ঘটনা নতুয়ে কবমা কগলাম বাংলাজাক বনি পারাওয়া সোফিয়া বেগম বো নিজেন তোত্রা বদুরুই সোসাইটি খানিছে मतलब নিজেন শেষ খাই মানিছে তাকো বুকরো ননে বাগে আর কাছে ভেরি স্পেশাল কক গাম উংখা Assam Public Service Commissioner APSC 8 number post lagoi Sri Bhumi Bumungna kusugo khlaika Srimoti Diposa Sarkar 1 December nijini nowo firagoi tongo nijini jago firagoi tongo Srimoti Diposa Sarkar Sri Bhumi phai tongo tako and bukurok tinin video asangno nobai ar malane next video jotono salgam yafaro bukhabeke belebelke hamjagma nango nongni support khlai tongli video no like comment share khlainani taplok bi noni besi khlai hamjagma nango nongni chubasuk nango amon bagai jotono request khlai video no just channel no subscribe khlai tongani Assam Triple People News channel ka talongi tong khangkle channel no subscribe khlainani taplok lai please jotono request and ani kok samaniro kono mistake rok tong khangkle comment box obosshoi sadi jotono salgam jotono khulumka